وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Baik musyrikin mana rumah tu? Qul wa ana minal musyrikin. Minal muslimin. Lihat wa ana minal. Ana malin. Qul wa ma ana. Wa ma yunaru ma ingat musyrikin ujung. Wa ma ana minal musyrikin. Muyuhana takun wa ma muslimin. Wa ana minal yang muyung balik takut tak ada tunjuk dalam bayang. Kan tunjuk lagi bilang. Dah. Dia takut kan? Uno. Wa ma ana minal muslimin takut. Apa arti kata tu? Wa ma ana minal muslimin. Don kon ulun bilang. Dia. Macam ke musyrikin? Wa ma ana minal Don kan urang musyrik. Wa ana minal muslimin. Don ya Allah, urang git. La. Mau dah ngajak tu di bayangnya anak. Nanti ya oleh kun tahajud dalam mata boleh gelap dan kiblat perbalasan dan gelap Allah. Allahu akbar ngah nak wakil. Allahu akbar gila kian yang dia iman. Aku Kana pupuwa, tapi pupuwa. Mangai itu. Dia mah kana pupuwa lah. Kau pernah kana pupuwa berea pupuwa. Tayang kun. Kau? Muyung handi aku kana pupuwa. Berarti pupuwa betul muyung hana tak benar pupuwa. Mak ngomong tamonnya kan dengan nomor 6.